Saphinda futhi kunina abantu bakaPrasa siyaqhubeka part 2 nabo ke abantu bakaPrasa baveze kwethu bonke laba abantu baqoliwe ke naba abantu abavela kwisystem yakaPrasa naba abantu abavela bephethe ini peasant number yakaPrasa ethi baqashiwe abanye abasayitholi izondlo zeingane abanye abasatholi o350 abanye abasatholi lutho nje ngenxa ukuthi uPrasa uqasha abantu right kulabo abantu abaqashiwe kaPrasa sinalento ethi okwethu sifuna ubulungiswa siyazi ukuthi uminister useyazi ngalolu daba no deputy minister waka transport uyazi ngalolu daba iMK okuyiyona efake lolu daba enkani elokuze neParliament iyazi ngalolu daba siyaqhubeza ke lolu daba ngoba since ningaka respondi ngokuthi abantu benze njani kaPrasa thina siyaqhubeka nodaba njenge MK Labour Desk njengamanje ke sila nodadewethu lo munye kuthe bandla hayi akakwazi ukuyiphinda kabili video nalo mhlambe ngeke abuye ngopart 3 use upart 2 nje ngeke asabona kodwa ke awubachazeleke dadewethu nawe bring the version osusinikeze yona la ukuthi kwenzekani kaPrasa kahle kahle ubugebengu obungaka kwenze njani yini enifunayo ubulungiswa buni enifuna ukubona benzeka. Igama lami ngusibongile ongene nayo kulolu gimbe siba 70 to 80 sibaningi abanye bethu abakwazanga ukuphumelela ngoba benezimo ezithile kodwa ke into esenze sangena kulolu gile bekufika usisi lo efika efake inform yakaPrasa usisi okuthuthu obile wakaHlongo nathi size singene lapho sasirifewe abanye kuthiwa kuyathola kanti umsebenzi uPrasa udinga abanye ngoba izitimela sezoqashwa yebo ke ukusingenisa kwethu akazange azayiveze eqala indaba yemali wathi nje lethana ama-ID wenu niletha ama-copies ey'thombe nihambe nokwenza iy'thombe ama-ID copies wasinikeza ama-proof asemabhenki lawo ma-proof asemabhenki ufike ulithathe lowo proof uhambe uye ebhenki okuyibhenki lakho lisebenzisayo ufike ugcwalise uma usugcwalisile fanele uze ne-ID yakho icopy eselifayiwe uze kanye nesithombe sakho bese leyo nto egcwalisiwe yasebhenki ize isiza nemininingwane yonke iphelele nangempela sonke ubungena kamakhelwane ucele umuntu ukuthi kuthumani nanku umsebenzi ngoba sihleli singasebenzi okuwukuthi ke uthe sesikwenzile lokho wasethi ke niyazi ukuthi ama-uniform ayakhokhelwa of which yes kwezinye indawo ayakhokhelwa ama-uniform wasethiwa udingeka u-3,000 rand wama-uniform then bese kuba u-600 rand wey'cathulo nangempela sigijimile sahamba sawungena komashonisa sizama ukuthi sesizothola umsebenzi and bekuyinto ibiwa la eduze athi uma kuphela inyanga kuyadingeka abantu and sekhona abantu sebethathiwe nangempela sigijimile sakwenza lokho umuntu nomuntu bethinta isihloko sakhe asazi ukuthi akasebenzi umuntu beyongqongqoza kumakhelwane wakhe abemazi ukuthi akasebenzi kanti akukho kanjalo asithembise athi uminister uyeza khona la esiqoqa khona sonke wathi asibeni sonke uyeza uminister uza kuthina uminister of transport ngoba esezosenzani esezos address ukuthi kuzokwenzakala kanjani esezositshela ukuthi siqala nini kulokho kuhambisa kwethu lezo zinto ububa neproof uma usuhambisile lo 3,600 yokuthi nayike proof yokuthi ukhokhile okuyiproof nansi proof yokuthi ukhokhile enento yakaPrasa bese kuthi kulo proof loyo bephuma into ebisho ukuthi igama lakho ubani nayi peasant number yakho osuyinikezwe ubani uPrasa mina I for I bekuzoba ustation manager waseThembalethu ungamina ngedwa bakhona abanye station manager mhlawumbe uyi-20 o station manager ngoba bethiwa it's a group of uPrasa ubese senzela kuleyo group leyo ye management leyo wenza uFacebook wasenza wasifaka sonke ukuthi umuntu nomuntu akazazi khona igroup of 90 abethi ke bangaphansi kwemanagement leyo group of 90 ibikhokho 3,000 rand kube khona igroup of
20 ebekwe ye-management yona ebekhipha o-3.6 labo 3.6 beku-3000 we-uniform u-600 rand kube owey'cathulo futhi nakhona ubethi 2.8 owe-uniform u-200 rand owenyunyana then u-600 rand owey'cathulo kwahamba kwangabeke manje kusaba ukuthi sekwabe management kuphela labo 3.6 whoever obesengena bese kuthiwa akalethe u3.6 uma sibuza ukuthi seku 3.6 kanjani na ngoba lo 3.6 beko we manager phela wathi cha umama useshintshile bekumama uMamzungu othe no because izinto ama uniform kuyabiza ngazi kunjani kodwa sekune o3.6 baningi abantu esibafakile mina nje ngifake abantu abawu6 emndenini wami besiba u3 kwabanye omakhelwane bami bebekade be3 abanye bafake nga5 abanye bafaka nga3 abanye bafaka nga2 emndenini nje khona owakamagwazi onenqaba yonke nezihlobo nabo konke ebesiqoqa khona bakomzinyathi khona bakomashu khona basemlazi khona baselamonti khona basentuzulu sikoliwe sibaningi ebesicela ke kuphasi besinama hopes amaningi ukuthi sesiyosebenza asidingi okuningi asidinge compensate ngoba into esebenzisekile was isithombe sakhe sawo uphasa kuze ngokuthi sithathwe isithombe ilogo yakhona ikaphasa isenze saba nethemba lonke ukuthi sizosebenza esicelayo sicela umsebenzi asacela okuningi ukuthi bona badila kanjani noThobile benza kanjani akubona kwethu abanye bethu baregistiwe manje einkampanini kuthiwa basebenza of which abasebenzi abakaze baze baqashwe khona kaphasa kodwa bahlele ekhaya kodwa bayahola sicela senzele ubulungiswa esicelayo nje ukuthi sicela basithathe kulo msebenzi esithenjiswe bona umuntu wakhona ubengayedwa uThobile ubethi mayifonela arifeye komunye ophakathi abashilo ukuthi osibanibani sikanye nabo siyacela ukuthi senzele ubulungiswa yebo uThobile angaboshwa kodwa egcineni omashonisa singene kubona sikweleta o20,000 manje ngoba abanye bethu kusuka ngoDisemba abanye bethu ngoJanuary njengoba esha amaphepha if uthatha u3.6 kumashonisa ku August manje umalini ofanele ngabe ukhokhile ayikhokhiwe lo mali abanye bethu bavalelwa amaqolo through ukuthi ke bayahola bafakiwe ku system esikusaba kakhulu mhlawumbe sishadile singashadile thina abantu besifazane kuvula ama account mhlawumbe ezitolo ngathi asazi ngoba information yethu ihambile iyaya kaPrasa ihambile yahamba nabo abantu esithembile ukuthi bazosipha umsebenzi all we need umsebenzi nothing else sifuna ukuthi ke kokugcina kulo part 2 wakaPrasa sinelunga leParliament elapha kwaTransport umfowethu uComrade uThalente Kubheka olapha kwiCommittee langaphakathi la kwaPrasa okuyena ophethe loludaba beno Deputy Minister uMkhuleko Hlelo siyacela bafowethu ukuthi ayisheshe lento abantu bakithi sebe corruptwe kakhulu engekho umlamli phakathi kwabo nalabo bantu abangama scams akukaze kube khona iscam umuntu ekhona ephile eSouth Africa engaboshwa and lobu bugebengu benziwa ngaphakathi ngeke sisho ukuthi kaPrasa ababazi lobugebengu bayabazi iDepartment yakaPrasa iyabazi lobugebengu ngoba bonke laba bantu abanye basanamali abakuthiwa bayahola kwisystem yakaPrasa naye lo dadewethu okuyena onza le corruption akanayo isystem whereby engadeducta njalo imali ngegama lomunye umuntu that means ukhona abantu abangaphakathi kaPrasa okuyibona benza lento siyacela ukuthi njenge labor desk yomkhonto wesizwe sifuna ukuthi stand up for corruption and si address as corruption and abantu ababoshwe sifuna ukubabona abantu bengena ejele beboshwa ngalezi zimo zabantu ababafaka phansi kwazo mandla awethu phansi ngamasela phansi siyabonga kakhulu.